I'm sipping on you like some fine wine though. And when it's over, I press rewind though. Hey, you talking bands? I got a Glock in my Rari. Hey, 17 shots, no 38. I got a Glock in my Rari. 17 shots, no... Er aber intelligente mennesker. Aber intelligente creatures. Kai, stop it. Fuck you, I don't want no ravioli, nigga. I don't want it, man. Tell me what you see. Is it money or it's me? I smoke 20. I dag har vi set statuen of Liberty. Og har vi været på Jobcenteret. Altså, har solen skinnet virkelig godt med blå himmel. Og så skal vi på Outlet om et par timer. Ej, nu? Om nu? Ja. Og vi laver en video i aften og fortæller, hvis der er sådan, hvad vi har købt og alt sådan noget. Så Stay tuned. hej! Charlie og Det var ikke engang os. Var det jer? Hvem? Smask lidt højere, Safa. Hold din kæft. Hey, she a cutie, yeah, she fine, make me wanna make a mom. She ain't nothing like them bambos. If you like a little swerve, you can like stain the purple and pluck it out the window. Vi skal shoppe. Shoppe meget. Drop till you drip. Drop. Drip, drip, fordi drop. I ain't rude, I ain't Diddy, I ain't lone, but I... Er der mere? Nø. Safa har lige lavet en fucking våd prut på hele mit ben, og den stinker, og den var våd, og hun siger selv, den var våd. Der piger prutter ikke. Safa er ikke en pige mere, og det har hun lige bevist om. Hej til alle. Sig hej til anden end, der lige får alle sammen at vide, at du prutter på dem. Jeg spørger også, at du prutter på os. Ja, føj! Men vi vender tilbage.